Goko ne kwa Kikuyu podcast. Andu malori atiriri. Ekaeregethe wa Gachagua eko. Niki akirite o yet nitoi Gachagua akawa active thini wa politics. Akiro niki. Oroyo niutumite ona andu ame mwena uyu ungi kana mwena wa thirikari mapanic tondu matiramenya uria Gachagua arabanga uria areciria na maundu maria mathii na mbere. No Rigathi wa Gachagua akirite o niki. Ni ndokau ladies and gentlemen. Na gitumi kiria Rigathi wa Gachagua akirite. Neguka ndimwerethere na ndimwire atiriri niki wanga ambiririe guprovoke mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua. Now, andu me thini wa regime ino ta Farouk Kibet tori muthenya wa ira ayukira Uhuru Muigai wa Kenyatta. Arokira Uhuru Muigai wa Kenyatta niki. Arabia kuruma Uhuru oro rimwe niki akimetaga roho chafu. Simply because rumors have it ati nikuthiria kwina mubango we underway wa Rigathi wa Gachagua kunyitana na mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta. No hau Rigathi wa Gachagua makinyitana na Uhuru Muigai wa Kenyatta kana matimageithanie Karua egukorwo ari ho. Na mubango cio wiho to niguo rumors ndona cikene gukumena mitando-ini. Nikio andu aya mena marakara uguo, because they know the moment wako na handshake ya Uhuru na Gachagua, game over thini wa Mount Kenya region. Oya mahenda guko kweyukane te kurege cithikwe Matiang'i na acio agatia gutiguko kwe uguo. So nikio murona mena marakara uguo, because rumors have it kwina uhotekeku very soon na ira te kuraihu ni mukuona mundu gwitwo Rigathi Gachagua akigeithania na Uhuru, yani Mount Kenya region nimeguka hamwe. Rumors have it. Na uguo niguo maundu ndona ukirwo guko nenda-ini. Na mararakara uguo ni tondu Uhuru de kuma join kana ni aregete kuma join na akamua ku join timu ino iki. Uguo niguo kuri. Now, eniki mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua akirete uguo. By the way, guys, do you know mundu gwitwo Gladys Wanga? It's like ni gutumo atumitwo a provoke Rigathi wa Gachagua igetha Rigathi wa Gachagua ari. Tondu ni mari gutiriri niki mundu uyu akirete uguo. From the moment Raila Odinga ahuruka, Rigathi wa Gachagua ni athire aikondol na family ya mundu gwitwo Raila Odinga thini wa page yake. No kumania na hingo iyo ni akirete muno. Hingo ngionekanire na igwa awisha mutumia yake birthday. No maundu ma politics nderaria. Ona Wanga amu provoke, ona Wanga amwikirie mierio mundu gwitwo Gachagua no ukira akirete. The big question is niki Rigathi wa Gachagua akirete. Now, oniguo kuri ladies and gentlemen. Thutha wa gikuo kia mundu ugwitwo Raila Odinga, Raila Odinga ni akoretwo na impact na muno thini wa siasa cia Kenya. Ni mundu uri na impact na influence na muno thini wa politics cia Kenya. Ni mundu uragia politics cia Kenya cigacenjia. Ni mundu ukugondu politics cia Kenya cigacenjia. Raila Odinga ahuruka, every politician ni acokete thini wa drawing board. Every politician ni acokete thini wa drawing board. Niki, you know, before ni twambiririe kuona Rigathi wa Gachagua ni igite ni ambiririe riu kwaria na gakomithia andu a ODM. Kana hinda yakinyite andu a ODM makambia kwataka Gachagua na Gachagua akamacokeria, because hinda yakinyite na nduru makarakario ni Raila Odinga ni we athire mwena wa Ruto. So ni yakinyite riu handu riu ati ona Raila no horanirio hamwe na Ruto, because ona andu marakarite ni uri ati Raila anyitanite na regime ino irahinyiriria a Kenya.
Now, after the demise of Raila Odinga, now, mwena ucio wa Nyanza, kwena atongoria matigitwo. But still, kuria, no ngina andu aya ona me thiini wa united opposition, nimekwenda guthi, no mende muno, mone kuresha na kuria. So, they have to go to the drawing board, mamenye uria mekuhura politics. Because, andu ana kuria ugirara ya matigitwo. Tiga Gladys Wanga araria uru, age guti mundu ndirona akigweta Gachagua. Still, ni marona atiriri, ino ODM yahota go split. And the moment ODM ya split, kwena ya meguthi mwena wa Kinara, na kwena ya automatically, nimekuingia thiini wa united opposition. So, no gina magicate space yao. So the moment Rigathi wa Gachagua agoka, na negero microphone, ndukaigua akiura andu ana kuria wetwo Nyanza. In fact, ukona mĩario ĩrĩa akaria ni akumarehe hakui. Na in fact, akamonia atiriri, our enemy ni umwe, Githinji. Our common denominator ni must go. Mũrĩa twenda kũingata ni must go. So no ngina mangithie mebange na mamenye uria mekura siasa yao, siasa ati undu uria matekwo attack mundu ugwetwo kana matekutia uhoro wa Raila Odinga na matukwaria uhoro wa Raila Odinga mekore positively. And now still they must strategize, tondu nimamenya thaici Kinara atigitwo enyika. Ona Kinara as we speak onake nego strategize ni amenya onake atigitwo enyiki. So irima riria atigitwo nario ni irima inene muno. So they must know uria mekwota gutindikiriria the common denominator, can our common denominator, uria ni Kinara. They have to plan. Still, they have to bring a lot of people on their board. Tondu uria kuri thaici kwena andu marendaga kuingia mwena wa Ruto simply because Raila eho na kwena influence ya Raila. But the moment Raila atariho, kwena andu mona itatiriri, you know what, mwena uyu wa Ruto ndukare mwaka wa 27 egecenjie meciria nyingire mwena wa united opposition. Ni mukwambia kuona kwena movement hiyo, tondu kwena andu aria mari mwena wa Ruto ni undu wa Raila na makona Raila eho no mahotane. But now Raila is not there, so meguthie ku no mathie thiini wa win team united opposition, and that's how things will be. Because gap ile Raila atigira aria ti gap nini, ni gap nene muno. Na ndoige by the way no amenya ru wewe no ngina eguthie na mundu ugwetwo Raila kuhuruka uguo ni eguthie na andu ingi, kwena andu ingi makainuka. So uguo niguo kuri. So from my point of view, mundu ugwetwo Rigathi wa Gachagua is strategizing in a way that anatua kwaria, tondu wanasiasa mathia magatuhuka mieri ire kwaria ni akurehe andu a Nyanza mwena wa united opposition, because they have Kalonzo, they have Akina Eugene, and then mage mautiria kuingira kwaria thiini wa Nyanza region. And in fact, Matiang'i ni agirwo gukorwo serious thiini mwena wa united opposition, makorwo me serious by the way. So Matiang'i no akoria Nyanza region mote kuingira ku uguo, because ona kura ciao ni cia bata muno. Remember, mundu gwetwo Kinara ni ategemera muno area yo. In fact, kuni kuo ndirona akiruta running mate wake kana DP wake mwaka wa 27. But still the other team, I know they know that, na no gina mangi pamana. Because remember, kuraka kwa Raila, it's not only Nyanza, kuna kundu kuingi muno gutigitwo. Yes, ona Rigathi wa Gachagua magi strategize, no gina magi strategize. Okay, no towe kuona kule cia kule Nyanza, no riri kuna kule kugereira auga muno kundu ta Coast region, no mathi ma influence Coast region, no mathi ma influence region hiyo, na region nayo ile na kula nyingi. Kwa kugereira ana kona influence kwa kona ma region ole kona influence yo na ya baba muke mama influence kwa ya kuge ono muge atiriri, let's leave alone Nyanza region ekore kuge Raila ana kona na support ta kuruwe to course na kure kuge ona guku to ukona tuona utiguko kwegai ekukuge tutidi yani tuko twina kukuge Kinara githina guku
na kwa hivyo tatano tiko nini ye neki dutigani na ukoge. Maybe that's how they are planning. You never know, but still these guys metheni wa drawing board as we speak. Anyway, kwa nigo podcast mwoni manyu ni mariko inywe murona atia. Thank you gamatino maana guys. This is what it is. Kwani iko nini? Thank you. God bless you.